turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mwese mukurikiye Umuseke TV. Tugiye kuganira ku makuru atandukanye arimo avugwa muri aka karere u Rwanda ruherereyemo. Imirwano yakamejeje mbere y'uko agahenge gatangira kubahirizwa. Ako ni agahenge Kongo n'u Rwanda byasinye gasaba impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo guhagarika imirwano, kakazatangira ku itariki 4 z'ukwezi kwa munani. Ibyo turaza kubigarukaho. Naho umukuru w'igihugu cya Angola Joao Lourenço yagiranye ibiganiro na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Turaza kureba icyo bivuze kuri aka gahenge kamaze iminsi kumvikanyweho ndetse n'ikiza gukurikiraho. Umutwe wa AFC Alliance Fleuve Congo ufatanya na M23 uvuga ko bitavuze ko ibyemerejwe i Rwanda uzabyubahiriza 100%. Nabyo turaza kubireba mu itangazo uyu mutwe wasohoye. Ese ibyo bisobanuye iki? Turaza kureba uburyo itangazo ryasohorewe i Rwanda ryateje urujijo. Bamwe bibaza bati ese ni agahenge hagati y'u Rwanda na Kongo cyangwa se ni agahenge hagati ya Kongo na M23? Ibyo turaza kureba nimba ari uko itangazo ryasohotse ryanditse nabi cyangwa abaryanditseho bagiye bavuga ibintu uko bitari. Aya makuru turi kumwe na David Marshal. Marshal, ndagusuje cyane. Nanjye ndagusuhuje n'abadukurikira bose. Wambaye neza uyu munsi? Gusa se n'ibisanzwe. Urakoze cyane for the compliment. Kahisa abantu bajya bakumenyera ko Marshal ari umuntu ujyanisha. Ariko atari nka bya bindi bya Rucagu. Rucagu se namwigezaho. Rucagu arashoboye, sizi ngo n'undi wamwiganye biranga. Niba ari Junior Giti, niba ari nde nusavanga mushaka bazaganira. Reka rero tujye ku makuru yacu. Amakuru aravuga ko imirwano yongeye gukaza umurego hano mu burasirazuba bwa Kongo, cyane muri Rucuro, aho imirwano yahuje inyeshyamba za M23 mu gitondo. Ikaba yabereye ahitwa Kigunga ndetse n'ahitwa Kiseguro muri teritwari ya Rucuru. Amakuru akavuga yuko inyeshyamba za M23 zaje kwigarurira ako gace ka Kiseguro. Marshal, umenya ka gahenge kugira ngo kazubahirizwe umenya bigoranye? Kereka ukoresheje ijanisho ukavuga uti kubahirijwe ku ijanisha ringana iki, ariko niba dukunze kuvuga ko M23 ifite uduce tune tw'intambara, agisenye z'intambara, ndetse ubu ngubu n'uwashaka yakongeraho n'iya gatandatu n'iya gatanu nako ishyizemo iriya ya Kanyabayonga yongereyeho. Mukavuga yuko imirwano yabereye aho za Kiseguro, ariko Kibumba ikaba imaze hafi amezi angahe nta mirwano ihari. Sake naho kwezi kugiye gushira nta mirwano. Urumva tugiye muri ya kagahenge k'Abanyamerika n'u Rwanda na Kongo. Kanyabayonga ku bantu bari imbere za Matembe ku birindiro by'imbere ya M23 ikaba itarigira imbere. Wajya no kureba ugasanga muri Agise wenda ya Mweso umanutse muri Masisi yo muri ya ruhande ujya za hari hahoze inkambi z'impunzi z'Abanyarwanda bibwe naho hose. Giye nkabona ko reka dukoresha iryo janisha, niwo washyira ku ijana wasanga ko rwose yari pourcentage iri hasi yo kuvuga yuko agahenge katubahirijwe, kuko nibyo twavuze. Niyo abantu bari mu gahenge badafite ubari hagati no kuba batarwana, ahubwo nibyo umuntu yakabaye yibaza, muzwa n'iki kurwana ko nta buservateri bari hagati, nta wabuza kurwana. Amaso ya Amerika bavuga ngo ari hariya, sinzi ngo angana gute, ngo y'abadiplomate n'abamaniye ko babo, kereka badashaka kurwana. Ariko bashaka kurwana ubundi bakwesurana bakarwana, kuko nta kibabuza kurwana n'ubundi. Kereka nituzakuramo result ivuga ngo bano bantu barwana belligérance iri muri Kongo ihanganye, tukabibyazamo ko bashaka kuba bananiwe intambara. Ariko umuntu ugifite agatuza ho kurwana, tuno duhenge ntabwo twamubuza kurwana, singiye kubeshya.
bigaragara ko leta ishobora kuba inaniwe, M23 ishobora kuba iyo ifite ukuntu inaniwe, bose bakaba ahubwo bikazamo ikibazo cyo kuvuga ngo abantu batarwana bya nyabyo ntibanaganire bya nyabyo, bafite ikibazo bifite bikiye ikibazo. Ariko umuntu ushaka kurwana ntabwo afite imbaraga zo kurwana, ntabwo tuduhenge twamubuza kurwana, barwana rwose singiye kubeshya. So ntabwo rero iyo mirwano ugiye mvuga ko ari imirwano ikaze irenze ngo twe twavuga akarenge karenzwe, kubera ko nabyita ko ikaze ari ibirindiro bikaze nk'indi agise yafunguye ukavuga uti wenda Sud Kivu irugarijwe, Minova yafashwe, Sake centre mu Bambiro, ubwo ndavuga kuri defense ziri imbere ya M23 aho igiye iherereye, ukavuga uti za Kanyarucize na Kanyamahoro za Kirimanyoka zayo hose kweno kuri Kibumba hari kwavaza, cyangwa se kuri Verisa na leta haraho yaba yatatse muri ubwo buryo. Ariko urabona nk'ubwo uravuga za Kiseguro, bisaba kumenya ngo wari uhasanzwe ngo tumenye ndi wateye undi. Hake M23 iramutse ahantu hashya yafashe, ubwo yaba ari yateye leta ahangaha cyangwa leta yiteye ikayikurikira. Turabikesha abitwa Tezama DRC Info, baravuga ko inyeshyamba za M23 zarwanye na Wazalendo, hanyuma amakuru nyine akavuga yuko M23 byarangiye ifashe aka gace kitwa Kigunga ndetse n'ahitwa Kiseguro muri teritwari ya Rucuru muri groupema ya Binza, bakavuga ko ari muri kilometero 16-17 uvuye Ikiwanja. Bivuze ko aha hantu hari mu maboko ya Wazalendo. Ntabwo byari ko mbyemera. Iyo ntuze iyo geography nayigizeho ikibazo. Uvuze nkaho ngaho hafi na Kiwanja kuri 17 ni muri Rucuru yegera Uganda. Ku bantu bazi Kiwanja, ni muri Rucuru yegera Uganda, bitaza Mabenga nahe hose uzamuka, uziko umupaka wa Uganda kufuye Bunagana ujyaho bitaza Kitagoma na Ishasha ngirango. Ishasha uyerekeza ku kiyaga cya Edward, niba atari Ishasha zikunda confusing iyo Shasha na Ishasha, ariko n'ahantu hatandukanye. Hanyuma wazamuka ruguru gato muri iyo axe ukegera ririya shyamba rya Rwindi rigerera Rwindi. Amfete niba koko ari aho ngaho nahoze mbyibazaho, yaba ari nk'icyo wakwita mu insurrection indani yaho M23 yafashe. Icyo nicyo kintu twagira ikibazo, niba hano M23 isanga ngo yarafashe, hashobora kubera izo insurgencies zitewe na Wazalendo. Ariko ntabwo wambwira kuko urumva hatandukanye cyane na axe izo FARDC ifite n'abafatanya bikorwa bayo. Rucuro ubaye yerekeza ku side ya Warikare wabyumva, Rucuro ukavuga uti ubwo urabyumva neza, ariko ku muntu wumva kakare gaco kameze. Rucuro uko imeze usa nk'ureba za Kanyabayonga na za Rwindi nahe hose, iburyo bw'umuntu uhagaze haba hari icyerekezo kigana ku Bugande. Icyo cyerekezo kigana ku Bugande kiganjeho Rucuro nyine, naho za Kiwanja uvuga n'ikiyaga cya Edward bita ngo ni Vicumbi, sibyo? Urumva ko uwaba warahasigaye ari umufarides, yaba arasigaye hagati ya M23, hagati y'icyo kiyaga, izo za Kiwanja na Rwindi, Kibirizi n'ahandi hose. Wajya ibumoso ubwo ku muntu ureba ruguru yaba areba za Warikare, areba nyine Rubero na Beni imbere. So ikintu cyose cyaba ku birometero bisarawundinze Kiwanja cyaba kibereye ahantu muri zone ya M23 imanye igihe. Ubwo rero ntabwo twashakira kuri affrontement ku mirwano ya FARDC yateye M23, niba binashoboka byabigwa n'abatekinisiye bari kwitere neza, ariko ahubwo twabona yuko ari kwa kundi byakunze kuvugwa ko bishoboka ko ahantu M23 yasize ikigira imbere cyane hashobora kuba hagenda hirema utundi tuntu tw'Abazalendo basigaye inyuma. Jewe niko nabitekereza, ibyo nicyo naha imbaraga. Nicyo naha imbaraga jewe. Ako simbona umuntu M23 yabigeze Rubero yarazengurutse ikiyaga, hanyuma umuntu wasigaye inyuma hagati ya Uganda n'icyo kiyaga gikontororwa inkengero zacyo na M23 ukavuga ngo agaba igitero. Yaturutse Uganda se aturutse he? Birashoboka ko M23 yasize ahantu hanini, kuko M23 imaze gufata ubutaka bunini cyane. Hakaba hari uburyo yaba yarasize inyuma abantu bashobora kuderanja umutekano ahantu iherereye. Niba koko ari kuri ibyo birometero bya Kiwanja bivugwa, je suis sûr et certain ko atari igitero cyaturutse mu buryo buri
exterieur hanze y'amayino ya M23 y'ibice kontrola byaba ari ibicero birimo guturuka hagati yaho yafashe kera kandi byaba ari menace ikomeye cyane kandi birimo kuvuga. David Marshal, reka turebe perezida w'igihugu cya Angola nyuma y'uko intumwa z'u Rwanda zihuye n'iza Kongo bagahurira i Rwanda. Perezida Joao Lourenço wa Angola yaje guhamagara kuri telefone perezida w'igihugu cya Kongo Kinshasa Antoine Felix Tshisekedi, ndetse anahamagara perezida Paul Kagame kuri telefone. Mu byo baganiriyeho warimo nyine kumenyesha ibya kariya gahenge impande zombi zumvikanye ko kakubahirizwa ku barimo barwana hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Marshal, ubona nyuma yo kuguhamagara kw'aba bakuru b'ibihugu hari indi step ishobora guterwa cyangwa kuhamagara gusa birahagije? Bino biganiro birimo ni ibiganiro bigari cyane, abantu bibwira ko ari bitoya ariko ni bigari cyane. Rero ushobora gusesengura ugafata impande zitandukanye ingingo ku yindi kandi bikaba ibintu nanone birebire. Ariko dufashe ku kibazo mbajije, icyo nkomeza gushimangira kandi namye nshimangira ni uko ikintu cyose kiganisha ku biganiro ku bantu bari mu makimbirane dutuze rufasora kiburi kamingo ugihe ikaze, kuko ahatari ibiganiro ku bashyamiranye haba ikindi kintu kitari ibiganiro, haba ihangana rya hato na hato, kurwana kw'ibihugu cyangwa se gukomeza gukimbirana mu buryo iyo escalation ikomeza kwaguka kurusha uko yagenda yegerana. Nicyo kimwe gusa navuga cyo gusa nkaho uvuga ngo icyo ni ikintu bakwiye kwishimira, ariko ntago ndi ubure simbira nka cyakintu ngo ngende ntagira ikindi kintu mvuga. No kwishimira iki cyo kwishimira kirimo ibura kindi, nibura kindi kubera ko nubundi hashize hafi igihe kikabaka mu mwaka hari kwibaza niba aba bayobozi b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo bazagezaho bakegerana face to face, amaso ku maso, ndetse harimo no wigeze kurahira yuko bazahurira mu ijuru niba ari ibishoboka. Uwo ni Tshisekedi. Lourenço perezida wa Angola ni umuhuza muri iki kibazo, ariko so far hari achievement atarageraho, hari ikintu atarageraho, guhuza aba bagabo amaso ku maso. Ni ukuvuga ngo bisa n'ibimugoye cyane mu bigaragara ugiye gusesengura guhuza aba bantu byaramunaniye, kuyigeza akandira kuri telefone i Kigali akongera akandira ari Buruseli, umuntu binavugwa yuko narwaye n'urugero. Urumva ntabwo turishwa ariko niko bivugwa. Ubu birishwa kuko presidence ya kiriya gihugu cya Kongo Kinshasa nabanye na Patrick Muya yavuga ko nta birenza amerewe neza. Yasohoye itangazo bavuga yuko afite ikibazo cya hernie discale ndetse akaba afite n'ikibazo cy'umutima, niko amakuru avuga. Akaba rero agiye kwivuza mu gihugu cy'Ububiligi ngo kuri rendez-vous yari asanzwe ahafite. Ariko uburyo bigaragara ko atari ibintu byoroheje nuko urabizi muri Kongo hari ibikorwa barimo bavuga yuko ngo bibuka jenoside imaze igihe ikorwa. Yari kujyayo mu bwicanyi bwabereye mu Kisangani no mu burasirazuba bwa Kongo, ariko yoherejeho minisitiri w'intebe. Ni ikigaragaza rero ko ubuzima bwe butameze neza. Okay, kuba butameze neza ntabwo nabitindaho, ndamwifuriza gukoroherwa vuba, ariko munzano ukoresheje sinkwemera kubera ko icyo bita jenoside ya Kisangani ntahizwe mu isi, ntahizwe mu mateka y'isi, ku buryo twayiha uburemere twabona yuko kubusibamo ari ukuvunjwa ari ukuvunjisha gukomeye cyane kuri Tshisekedi utarabashoboye kuboneka ngo tubigeranye no gukomera k'uburwayi bwiwe. Nubundi mbivuze gutyo, ibyo bita gutyo ni politike gusa, nta jenoside yabereye Kisangani yakozwe se n'ihe leta, ko jenoside ari cyaha cya leta. Ahubwo wavuga uti yanabikwepa akigira kwivuza kugira ngo bikomeze gusoundinga nkuko bivuze, ariko kandi n'ubundi akanabona yuko na minisitiri w'intebe yohereje Kisangani ari n'urwego ruremereye cyane no gusumba no ko nawe yari kujyayo, ko na meya wa Kisangani yari kubikemura ibyo ngibyo. Kisangani sabereye iki kijyanye na jenoside, ni ibintu ni ibintu biri aho ngaho. So ukabona ko rero kuba erega nibyo ntekereje jewe ni kimwe nuko Tshisekedi mu nyungu ze ku mpamvu azi ashobora no kwinjira muri ubwo buzima bwitwa kwivuza akikorera amarandevu ye n'iki byose, ntabwo bisa nko gukwepa uwo muhuro nk'uwo ibintu bikajya muri telefoni bikajya hose ibintu nk'ibyo ngibyo. We arabizi, ashobora kuvuga ati Lourenço azankenera ariko ntigiye kwivuza, nta n'impamvu
ibintu nk'ibyo ngibyo nakanareba n'ikisanga bati nta kintu kirimo azajya minisitiri ubonetse wese byose birashoboka. So rero ikintu cya telefone genda kuramo yuko Lorenzo byamunaniye guhuza Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi kandi ari umuhuza. Ntabwo mbibonamo ko ari agence yaje akavuga ati reka mbikore kuri telefone. Si uko umusaruro wa telefone udashoboka, birasanzwe muri diplomasi cyangwa se ko abakuru b'ibihugu bahamagarana ndetse bamwe bakabiha n'imbaraga bakavuga ati kanaka yahamagaye uriya wenda hari ikigiye gukoreka, ariko twemeranye yuko guhura physically face to face amaso ku yandi byagira umusaruro mwinshi, ari ya foto muzafatana, ari iki n'iki. Urizi guhura ko perezida haba ibintu byinshi burya abantu bashobora kugira. Mbona ko rero ako gahaze iyo challenge yo kudahuza perezida noneho ukaba usimbukiye kubahamagara kuri telefone iracyakomeje, iracyananiye umuhuza, aracyakandira kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga gusa. Nabo bahura ukabona bavuye mu biganiro ibyo baganiriye ari ibintu bidasobanutse. Giye ku bwanjye mbona bidahura, ntabwo bisobanutse pe, ntabwo ndabisobanukirwa, ariko ubisobanukiwe azabimbwira. gute bisobanura umuntu wumvise ngo ntibisobanutse yakumva ko ari analize yindi wakoze, kuko cyagiye tuva hano ntabwo twari twageze tuvuga ku cyemezo cyasohotse, ariko icyasohotse ni uko bavuga ko impande zombi u Rwanda na Congo byemeje ko habaho agahenge ku mpande zishyamiranye mu burasirazuba bwa Congo, ndetse banavuga yuko igihugu cya Congo Kinshasa, intumwa za Congo zagaragaje umugambi wo kurandura umutwe wa FDLR, ndetse u Rwanda narwo ngo rukazaba rutanga uburyo rubibona na contribution yarwo. Ikidasobanutse ni iki? Ikidasobanutse nuko ikibazo kimaze imyaka irenga 100 ubwo abadage bakataga imipaka, abantu bajya kugisobanuza FDLR imaze imyaka 30. Noneho bagera kuri FDLR ntibanavuge Magrivi nayo ifite ideology nka FDLR yashinzwe na Habyarimana mu 1982. Wajya kuri Magrivi ntusubire imyaka inyuma ngo ujye muri za Kanyarwanda zo mu 1963 kuzamura. Wajya muri 63 ntujye nyine mu gihe cy'abakoloni, urumva bakase imipaka. Ngo byose ugenda ureba wiga ikibazo mu buryo en profondeur, kandi abahanga bavuga ko iki kibazo kugikemura udahereye mu mizi bishobora guteza ikibazo. Turimo kujyana nicyo kidasobanutse, kubera ko unakuye FDLR iyi ngiyi imyaka 30, ntukureho iyi myaka 50 ya Magrivi, ntukureho n'ubundi ibintu biri no muri raporo z'ubutasi bwa Amerika CIA zo muri 53-56, ntunakureho icyo abantu bakimbiranaga bapfa muri iyo myaka y'icyo gihe. Urumva already n'ubundi wari umuteza ikibazo, utagira ngo ntambara irakomeye kurusha zabayeho kera. Nuko hariho social media akabaye iki niki, ariko abakongomani bavuga ikinyarwanda bamye bahohoterwa cyangwa bahohotera no one knows. Urumva ku buryo kubikemuza akantu kamwe ni nko gufata igiti ukagikura mu ishyamba ukavanga ishyamba waririmbuye byarangiye. Reka dufate nk'urugero, uriga ku kibazo cya FDLR ngo yicyure, it's okay nitahe, ariko recruitment FDLR yakoze zirimo abanyatura, zirimo amayimayi y'amoko atandukanye. FDLR yagiraga amashuri ya gisirikare, yaba école supérieure militaire SM, urumva barayimuye barayijyana, yaba école de sous-officier ESO barayigiraga. Ibaze nawe niteka ama promotion FDLR yapasingishije, kandi mu ya trainingaga muri Congo yahaga amahugurwa n'amasomo ya gisirikare harimo abakongomani kavukire nabo bagiye bashyingirana na FDLR. Urumva FDLR yamaze kuba umuryango mugari muri Congo. Niyo hataha FDLR ushobora kwenemera ukavuga uti igisi Karoli Petro kandi ikindi kintu ngibyo, ukabita abanyarwanda kuko bafite identification ifitinga muri ID z'u Rwanda. Ba FDLR ishobora no gushuka ngo turatashye, ariko abayiringiye FDLR yabuzukuru n'abuzukuruza isize inyuma. Ibyo se birakemura ikibazo kiri muri Congo, kuko FDLR ni ideology ikaba na physique ni byombi. Congo ivuze ngo irasubiza u Rwanda, FDLR ngiye kuyirandura, irarandura nabitakwira w'umudepite ufite ideology iri ipere FDLR iri no hejuru FDLR, irarandura aba Jire Murumba ba CMC, niba ngira ngo niyo ngiyo irarandura irabiragenda gute. Iki kibazo ntabwo ubona ko kirimo abantu baganira, ariko biratwa kugeza kuba byo kwibuka ubwicanyi bw'Ikisangani. Numvise umuntu avuga abana be bapfuye, avuga ko n'umuryango wapfuye, ariko akavuga ngo sont des Tutsi. Nagize ikibazo kuri icyo kintu, navuze nese ahubwo nuvuga ngo kuvuga ubwicanyi wa muri Congo ugeze uvuga ngo ni politike,
n'iyo ideoloji deja nimba umuntu arimo avuga ngo tutsi nk'uko urimo ubivuga n'interahamwe zivuga tutsi, icyo gihe urumva nyine wa mugani ibibazo uko umuzi w'ibyo bibazo n'ingaruka zabyo mu gihe kiri imbere urumva ko ziri ku rundi rwego nk'uko ari ubivuga. Ziri ku rundi rwego kubera ko normalement nta nubwo Congo yakwiha competence yo kwinjira muri affaire génocidaire zo kwibuka gukemura kugira gute kandi igahindukira ikaba yaremereye Rwanda ko ibana na FDL ishaka no kwirandura. FDL ishinga genocide yakorewe abatutsi, reka ijambo tuvuye ngo yakorewe abatutsi turikureho, ishinzwe genocide urumva kandi nyine nakorewe abatutsi mu Rwanda. Noneho nawe ukerekana ko uri mu marira y'ibijyanye na genocide urumva. Abantu baba mu ruhande rw'abagenocidere barira genocide mu buhe buryo? Ntabwo njye mbyumva ku bwanjye, wabinyumvisha nabyumva wundi. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, Kisangani nta bantu bitwa bakisangana ntumbaze, nta bantu nta mirwano yigeze itagetinga abaturage ba Kisangani ngo ibice ngo bagotwe bishwe kubera ko ari abakisangani. Nta dini rihari, nta shyaka ryari ririyo, nta muryango mugari wari utagetinzwe. Bivugwa ko ari ingabo z'u Rwanda zaragwanye n'iza Uganda. Kereka Uganda ishinja u Rwanda ko ingabo z'u Rwanda zakoze genocide ingabo za Uganda, cyangwa Uganda igashinja u Rwanda ugashinja Uganda ko ingabo za Uganda zishatse gukora genocide ingabo z'u Rwanda. Ni ingabo zarwanaga. Ibindi byabaye Kisangani nibyo bita dégâts collatéraux cyangwa collateral damages urumva. Ni ibintu hari n'amafaranga ya indemnisation Uganda yahaye Congo yagize. Icyo ni cya kabiri. Cya gatatu, genocide ni icyaha cya leta évidemment cy'involvinga n'abantu personnellement baba bagizemo uruhare. Hanyuma ukibaza ngo icyo gihe cy'intambara ya Kisangani hari ku butegetsi bwa Kabila père. Ukibaza ubwo iyo genocide rero irareba Kabila kuko kibaye icyaha cya leta, ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda zari muri Congo kuri leta ya Kabila. Nta leta tuzi yategekaga aho ngaho kuko nta genocide buri umuntu ibazwa ku isi. None urayibaza nde? Hari muri koloni y'u Rwanda, hari muri koloni ya Uganda, hari muri koloni yande. Ikindi genocide ni cyaha cyemezwa n'isi. Ese iyo genocide yo muri Kisangani Loni irayizi, Union Africaine irayizi, East Africa irayizi, Congo y'ubwayo none ntiyizi, sibyo? Cyangwa se tuvuge ngo ubwayo iravuga ko iyizi, twe kuyikuramo mu bayizi. Ibyo rero byo nakubwira ngo ahubwo ni nko kurwana n'umutima uko uhora ushinzwe ibya genocide ukavuga ngo reka nanjye nkwereke ko nanjye nababaye. Ibyo se byakemura ikibazo? Ntabwo byakemura ikibazo. Kandi tujya tubivuga kenshi, ntabwo twishimiye ejo y'abapfiriye Kisangani, Imana ivuga ko idashira. Ariko nanone uva muri turi mu bahema uze muri aba Rwandofone, ujye mu Banyamurenge, ujye muri kwa Mudu, hari abayaka n'abatekerirwa bicana, urareba usange utabujije abantu kwibuka babo Kisangani, ariko wahereza n'akaryo n'abandi bakibuka, n'abahema bakibuka abicwa na ADF n'ingabo za Congo zitabasha kuba protege. Erega nizo zifite prerogative yo kubarinda, kuko wanakwibuka n'Abanyamurenge biciwe Gatumba Congo kitagira bibuka saba Kongomani mu Burundi. So iyo ibintu bijemo politike rero babyita uko bashaka. Ibyo nakubwiraga, sindimo kurwana intambara y'ibyo muri Congo, y'ibyo biti nyito n'iki, ariko hari ikintu waha credibility n'icyo uta credibility. Wowe uravuga uti nka Congo dufite FDL na pro yo kwirandura, ejo bundi ukavuga ngo nabasaza ngo imyaka 70, ukongera ukavuga uti reka bararangira u Rwanda rwarabatwaye, ukongera ukavuga uti none turabafite tuje kujya gute n'ibintu nk'ibyo. Hari umugabo bita Bahati wahoze muri FDL w'umuhanzi, ajya atanga n'ibiganiro, sinzi impamvu mutajya muganira kandi akunda gutanga ibiganiro. Ujye uvuga ukuntu iyo habagaho ikintu cyo kudismanteringa FDL umugambi na MONUSCO yo kwirandura, ngo hazaga intumwa zo muri FARDC kubabwira ngo na MONUSCO ngo mwe mugiye tuzaza ejo, tuzamara iminsi 4 muzagaruka ku munsi wa 5 operation zirangiye. Ngaho nyumvira nawe hatarabyemeza n'umbwira muhamagare nta kibazo gye mfite, yanyitaba tuzamushakira umwanya tumuha ikiganiro abikubwire neza. Yari muri FDL ntago abeshya, arabizi. So ni nabyo nakubwiraga by'amahinyu ari muri ibiganiro. Uzi impamvu mbyita n'amahinyu? Urareba ntabwo tureba au fond du cœur ku ndiba y'umutima y'abakongomani n'abanyarwanda baganira Rwanda, ariko nanone turabasesenguzi. Urebye ukareba uburyo ki ibiganiro byitabirwa, ni nk'ibiganiro biri symbolique. Urumva twahuye
turi ku gitutu cy'amahanga, amafoto yafashwe amafoto yafashwe, kudahura birabyara iki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko wareba ugasanga tuvuge imyitwarire ya mbere y'ibiganiro, hagati y'ibiganiro, nyuma y'ibiganiro, n'igikurikiraho ukavuga uti uwagiye, abagiye kuganira nta good will, nta bonne volonté bari bafite yo kuganira. Niyo mpamvu nyine baganira bakaganira ku ngingo, ukavuga uti ewa iyi ngiyi ntago bihagije. Nge nicyo navuga uti kubera iki nk'ubu ngubu ari nk'abaganira ku cya FDLR, ntago bakakwiye kuhava bavuze ati ariko se naziranye ishyamba za M23 ziriya mpunzi zataha ryari, iyi ikaba ingingo imwe indi ikaba iya kabiri. Ariko u Rwanda na Kongo byamaze amasaha 12 biganira ku ngingo kuri iyo plan yo kudismantling FDLR. Amakuru avuga yuko ikiganiro cyabo cyamaze isaha imwe. None se ari amasaha 12 bashyiraho na muri statement ko genda biza 12 hours biranditse. Amasaha 12 baganira ku ngingo kudismantling FDLR. Icyo ni kimwe. Ikindi nasozerezaho, iyo baganira mbere yo kuganira biba bivugwa mbere, u Rwanda rwateye Kongo, sibyo? Leta ya Kongo ikanahakana ibyo bya FDL n'imikoranire n'iki byose. Iyo ni ku side ya Kongo, ku side y'u Rwanda ntitwateye Kongo, tunafashe mu 23. Reka dufate utuntu tubiri ku mpande zombi, bagera mu biganiro bajya kwanzura basinya, duhagarika imirwano, bahagarika imirwano batarwana. Abandi tuzanye pro yo kurandura FDL mutazi, ntabwo byumvikana. Cyo guhagarika imirwano, ngira ngo ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagikomojeho agendeye ku itangazo ryasohowe na MONUSCO ivuga yuko yishimiye agahenge k'imirwano kasinywe hagati ya Kongo n'u Rwanda. Nduhungira avuga yuko ibyo bavuze uko MONUSCO yabivuze atari ko biri, ahubwo u Rwanda na Kongo bumvikanye ku gahenge ariko ku mpande zihanganye muri Kongo. Ntabwo bivuze yuko agahenge ari u Rwanda na Kongo byemeye guhagarika intambara, ahubwo ni abari ku butaka bwa Kongo barimo baharwanira bemeye guhagarika intambara. Iyo ni amagambo ya diplomasi ya Olivier Nduhungire, banyanga se kubwire guki. None se iyo babahamagara bakaza bakisinyira abo barwana, none se niba tareka kurwana bizabazwa nde? Niba tuvuge abo bombi nta urwana nundi, ubwo twege twakumvikana tukaduhamagara kuri telecommande ngo dusinye ibi, abarwana mwubahirize, dusinye ibi, abagira gute bagire gute. Shaje ibyo n'urucabana, n'urucabana ibyo ngibyo rwose. Niba baza kari mu nda y'ingoma, nibo bakabambira Rwanda, sinari mpari urumva. Ariko gihe nta Rwanda sinasinya n'ihagarika ry'imirwano. Navuga nti natanga inama, nkavuga nti ibitureba ni ibi, ariko tubashishikariza no turashishikariza Kongo gusinyana nabo barwana, sibyo? Hanyuma niba hari ubufasha Kongo isaba wenda kutabishyikiraho ugatuma genda watubwiriye bazaye dusinye. None se abantu bibwira yuko M23 itajya mu ndege kwirwemo cyangwa ari SFRV Kongo ko yakwiriye imijyi Mombasa kureba umuhuza Uhuru Kenyatta, igakwira imijyi Rwanda kureba perezida uwo nguwo nyine babasinyishaga Lorenzo Wangora. Ubundi Makenga yabuze intumwa yohiriza gusinya ko gahenge, kuki satagiye kandi bigaragara ko intumwa zijya zifurayinga zikagenda, habuze itike, habuze iki niki. U Rwanda se ni goro perezida wa M23 cyangwa se Angola cyangwa ikindi kintu nk'ibyo ngibyo, cyane ko na M23 yatangiye kubekana ko ibyo bitayireba. Ibyo nibyo nari uza kukubaza. Dukurikije itangazo M23 basohoye Alliance Fleuve Congo, bavuga ko ibyumvikanyweho i Rwanda atari automatique, atari 100% ko bazabyubahiriza, cyane bagendeye ko nyine ntabwo bari bahari. Bavuga yuko gahunda ya Rwanda ireba u Rwanda na Kongo Kinshasa, nabo ubwo bakaba bafite ibyo bagomba guhura na Kongo bakaganira mu biganiro byihariye, ndetse baranabisabye muri iryo tangazo. Ariko bakanavuga ko akenshi uko bagiye babwirwa agahenge uruhande rwa Kongo rwakishe. Urabona Marshal, harabura igihe gitoya amasaha kugira ngo ako gahenge kajye mu bikorwa. Urumva iyo statement ya M23 itagaragaza yuko bizagorana kukubahiriza? Erega niba ari agahenge gafite condition, tugiye kwambura intwaro FDLR, tugiye kugira gute na gute na gute, nabyo nkankubwira ko biri mu bidashoboka.
ubundi cyabuze imirwano kuba niki ubundi urabona Kongo irimo kwambura intwaro FDL no kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo byoroshye kubera yuko ku bwa M23 yo ikivuga kirumvikana ikibabaje niki ikibabaje ni ugukemura ikibazo cy'ubuhunzi ku miryango yabo no guhabwa ubwene igihugu nk'abakongomani bandi no gukuraho izo mvugo z'ubirwango no kugira gute ibintu nk'ibyo nta kitangazo bya Rwanda mbona ribishimangira ku buryo wavuga uti birizeze M23 yuko ibi bigiye kugira gutya na gutya ariko ubwo bavuze yuko hazazamo gukora FDLR kandi yuko FDLR bukuyeho menace ikomeye ku miryango ya M23 naho yagatashye igana urumva mbona ko nanone M23 ntabwo yashyiramo ibintu by'umugaga kuko iyo ukemuye icya FDLR ubukeme nka 30% by'ibyo horaga ivuga irwana nabyo ariko nanone ikaba yanyurwa bikemuye mu buryo bubiri uyikemuye physically na ideologically kuko ushobora gucyura FDLR yo mu Rwanda iyasizwe iteranizwe na FDLR nyine y'abakongomana abanyatura n'abandi bose bagahagama M23 nibo babarya bakabatwika bakagira gute igakomeza kwiyumvamo yuko itazacyura ababyeyi babo hari abanyatura n'iki so leta ya Kongo yagomye gukora projet annex ikavuga ngo tuzirukana FDLR n'abasangira ngendo bayo bazabirukana bajyana Hesimbizi kuko n'abakongomani abo ngabo yagiye ishakana nabo igira gute itereninga yensi do suite n'ibintu nabona kubwira ngo ibya Kongo birakaze ntabwo ubona ku mutima wa Kongo kwitwararika icyo kintu no kubibabajwe nacyo ko hari abaturage bayo baheze ishyanga bahejejweyo n'abantu runaka nshatse kuvuga ngo abo yakabaye bayiteye ikibazo bahejeje ishyanga abanga gutaha batitaha muri uyu muriro ibita wazarendo n'abapatriote bayo urumva nese urumva icyo ni kimwe ikindi cya kabiri naje kumenya ku kiganiro ambassador Olivier Ndugire yahaye RBA naje kumenya ikintu kimwe gitangaza ntarinzi Nairobi ivugwa ni Nairobi process ntago ari Nairobi peace agreement between DRC and M23 urumva kandi M23 ifite intérêt mu byo yasinyanye na leta ya Kinshasa ku bwa Kabila ntago ifite intérêt mu biganiro birimo kubera Nairobi uyu munsi kuko idatumirwamo urumva bigeze kujyayo rimwe barabirukana urambwira ngo M23 ikindi Kongo Perezida Tshisekedi aherutse gutanga ikiganiro avuga ko biriya biganiro bya Nairobi kuri we byapfuye byarangiye kubera ko Kenya yari ibirimo William Ruto ngo yafashe uruhande rubogamiye ku Rwanda bityo ibyi Nairobi ngo yanenfluwashije Uhuru Kenyatta abona nta cyizere kimufitiye ni bipfe bigende kuko ntacyo byakemura kandi niwe Tshisekedi niwe wishe biriya biganiro mbere aho yafashe amatsinda yajya kuganira bitwa kaganira na leta akagira abapatriote akagira abazarendo none se uboneka ari wazarendo bajyaga uretse twirwanaho yarimo gusa abajyagamo bose ko yabagize ingabo ze n'abareserviste ubundi si wabyishemira nese ubundi ugiye Nairobi hahurira nde ubuse bakongera kuvuga ngorora kuri inshuro twongeye gushwana na leta tugiye turi batavuga rumwe kandi ari bo bambi kubagaburira ujya gutubita abareserviste byabaye agatogo niwe wabigihinduye agatogo yibeshyira William Ruto Nairobi ntabwo iriho niyo mpamvu kuvuga ngo ibintu ngo amahoro muri Eastern Congo muri ya communique ya Rwanda ngazazanwa n'inkingi ya mwambe ebyiri ya Rwanda n'iya Nairobi iya Nairobi Tshisekedi akabemera ko ipfuye iya Rwanda M23 ikaba ko ipfuye M23 ikaba ihangana na guverinoma ya Kinshasa ubwo urumva se byose ni kawo byaraguye nta kintu kibereyemo gusa u Rwanda uri nk'urushimira ko rurimo kwishakashakira ukuntu rugenda rucenga ruhigana n'ijambo FDLR kuko Kongo nayo ntago imerewe neza buriya uragashinjwa ibindi kwisa ko nushinzwe kuba ucumbikiye abajenosideri n'abantu bashinjwa icyo kintu u Rwanda rwavuze ati good kuva mu byemeye noneho ko mufite n'umugambi wo kuba ntimwarandura ibiti bidateye urumva ntimwarandira abatariho ngo murabaza aho muri turabakurikirana rero n'ubutasi bwanyu n'ubwacu n'ubwangoro buriya Kongo yiyambitse ntuzera rwiyambitse nagiye kuvuga ngo nikomeze igahakana burundu gusa na Kongo iravuga iti ntacyo namwe mwasinye kuri Sizifaye ngo turabahamya ko turi mu ntambara turwana ibintu nk'ibyo ngibyo nawe akagoze namwe mukambare bijose urumva nari kukikubaza hari umwe mu bakurikirana by'iyi ntambara urumva basesengura ni benshi asanga ku ruhande rwe Kongo ariyo itaritwaye neza mu Rwanda akavuga ko Kongo kuba yaravuze ko izagaragaza plan cyangwa se umugambi wo kurandura FDLR i Rwanda ntibigere bavugamo M23
ndetse ntibigere banavuga ko u Rwanda ruzacyura ingabo zarwo niba zihari. Ibyo byo birimo, harimo dezengagement y'abasirikare. Aha, gutangira gukura ingabo mu birindiro. Dezengagement rero abihera avuga yuko iyo dezengagement bavuga ntibigeze bavuga izo ngabo izo arizo. Ni ibyo nyine by'amayobera. Ngaho rero ku bwawe warabisomye, wasomye iriya yatangazo neza. Ninde wavuye i Rwanda wavuga ngo arikomanga mu gatuza avuga ati ndabahaye? Bose ni win-win, 50% ni 50%. Kongo yemeye ko ikorana na FDL ihora itera imigeri. U Rwanda rushyira amakono ku misezerano, ruhakana ko utari mu ntambara. Urumva ubundi cyo kintu kiri niyo farudori ku Rwanda. Musinye amasezerano no guteba ibintu mutarwanamo. Abandi nabo muvuga ko mutaze FDL, muvuga ko mugiye kwirandura. Ni 50%. Bra bose buri wese agiye komanga mu gatuza. Kandi babonye ko bose bagenda batuje. Ariko ngo yagiye ituje, ibona nta bintu birenzeho, hari u Rwanda rurenzeho bikeya. Urumva? So reka nkubwire ntabyo kubera ntabyo guheza inguni. Uri hagati kabisa. Bose baranwezanije, umwe yamweje undi ndanweza undi. Urumva? Kuko uhereye kuri iyo mpamvu y'u Rwanda gusinya amasezerano ya Amerika, u Rwanda na Kongo, ukajya kurangora u Rwanda gukomeza rusinya amasizifaya n'amatureve n'iki byose. Byagorana cyane u Rwanda kugaragaza ko ntacyo ruzi ku mirwanire iri muri Kongo. Byarusaba imbaraga nyinshi cyane. Kubera ko cyaba ari igihe cyo kubyitaza ahubwo. Kuvuga ariko se iyo tuvuze FDL egare kudushyira mu nduru zindi. Erega ntabwo ari ihame yuko abantu bava mu biganiro basinye. Bahirije bagenda bakavuga ati ntacyo dukuyemo, intwa zikongera zikurira. Kuki u Rwanda rudafunga iyo nguni? Vuga ati gutya na gutya ibyacu ni mu bihakana, ibyanyu muzabitwemeza. Urumva? Erega nubwo bwose ari abayobozi bafite mu nshingano kubihamya neza no kubishimangira atari jewe, ariko by'ukuri Ange isi tugezemo n'igihe abantu bagomba kumenya ukuri no kumva ukuri. Wibaza inyeshyamba nka M23 n'izisakaza bari mu 27 M55 zishobora guhagama ibihugu nka Afurika y'Epfo, zigahagama ibihugu nka Burundi, zigahagama Kongo ubwayo ifite igisigare cya 8 muri Afurika ukurikije uko ubwo si yo ifatanyije n'abazarendo n'abandi ukurikije uko Global Firepower ibitangaza n'abamercenaires. Abamercenaires ntibababara. Urumva? Abacanshuro. Ukareba ayo matsinda y'ingabo akomeye na Tanzania na Malawi n'iki byose. Ahubwo uretse ko ntajya nemera yuko nabiriya bavuga ngo u Rwanda ngo ruba muri Kongo, biba binagoye kubona ko n'urwo Rwanda rwahagama ibihugu bingana gutyo. Urumva? Hari raporo ya Loni yavuze ngo hari ingabo 4000 z'u Rwanda ziri muri Kongo. Ese ko SADC imaze kugira 9,000, ubwo ni division. Urumva? Abarundi bamaze kugera muri division. Kongo ifite ingabo zingana gutyo. Mercedes bari 2,000. Ubundi cyo ne gisobanuro cyuko izo ngabo zingana gutyo zifite ibikoresho na Loni ihe inkunga muri Springbok. Ni igisobanuro cyuko iyo brigade imwe ingabo y'u Rwanda yajya guhangana nabo ikabazimya bagatatana bakirukanka. U Rwanda rwa rurimaje. Ibibera muri Kongo bizwi n'abakongo, abantu bazi ibintu byo muri Kongo ni bakeya. Ubutatuza abakuriza imikoro byo gusesengura tubireke. Ariko M23 icyo kintu abantu bakibazaho. Urumva? Ikuraho imbaraga, intambara irahenda. Uzi ko SADC yavuye muri Mozambique ivuga ko nta bushobozi afite bw'amafaranga. M23 arumva itaka ifaranga, urumva itaka isasu, itaka ubuvuzi, itaka ibyo kurya, itaka imyambaro, ihinduranya imyenda. N'abasitari bari abasirikare. Urumva? Bafite ibikingira gatuza. M23 irusha ibikoresho nk'ingabo z'u Burundi ko nyamibona. Kuko uzarebe zirangabo zirwanira hariya. Uretse za South Africa na Tanzania bake nabonye, abandi bagira ibikingira gituza n'ibigofero bitamenwa n'amasasu. Ni bakeye. M23 ifite ya defense ibiti buri kimwe cyose. Gusirusha ingabo z'u Burundi, iz'u Burundi urazisuzuguye kandi. Oya ndavuga, iyo urebye ku mafoto, ibikoresho bafite equipment, ku mafoto make abasha kugaragara. Nta kintu zibereye ingabo z'u Burundi. Izindi bahanganye makuru ntuzi ko UN ivuga yuko M23 ifite uburyo buhambaye kurusha ndetse n'ubwayo. Gihe ntago mbirebera kuri ibyo Bitugete yavuze. Mbirebera gusa no bushobozi kundi bakubita ibirukana. Aho rero ufashe iyo segment y'imineshereza ya M23, amatsinda akomeye cyane y'ingabo, ugafata segment y'ukuntu yubahiriza ibintu byasinywe n'ibindi bihugu. Urumva? Uravuga uti muri ibyo bihugu bindi, urumva ntago waburamo aho ushakishiriza aho M23 ikura imbaraga. Ibyo byose ku muntu udafite uruhande abogamiyeho yabitekereza cyo, kandi sinyatire si ikintu. Ubundi ibi bintu byangora na Kongo byagobye kubamo Ange ebyiri z'ingezi. U Rwanda
kujya rwanga kwivanga, simbyita kwivanga, kwanga kugira uruhare mu guhagarika imirwano rutarimo. Icyo si icya mbere. M23 nayo igazamura ijwi rivuga ngo nitwe bo kubisinya, nta n'ibyo twubahiriza. Ibyo bikaba byahereye Rwanda idakora withdraw, ibyo bikaba byahereye kuri gahenge ka Amerika itakubahiriza kariya ka mbere ko mu mwaka ushize, ibyo bikaba bikurikijeho n'aka ngaka ikikomereza urugendo ikubita ko yikomereza. Ibyo byose byaba byerekana yuko ko M23 itabirimo. Ariko M23 irakubwira ngo ntago nzabyubahiriza mu magambo, mu bikorwa ikabyubahiriza. Yewe bande M23 itanga ibitero kuri Bukavu, ibitero kuri Butembo, ibitero kuri Beni. Uko abantu basinya nkarushaho gukomeza akazi kanjye. Ariko ubwo imirwano na yabaye ni ugutegereza. N'uturwano utwo nta mirwano irimo. Twitegure ko itariki ya 4 biza kujya mu bikorwa uko byanzuwe. Izabuzwa n'iki kujya mu bikorwa? Izajyamo nyine kandi bizabishimangira igituma no kuvuga haruguru. Nibona bigiye mu bikorwa uzavuga utabasinye, abasinye ni ba right person wo gusinya. Ariko urabona ibihugu byicara ari bitatu bigasinya ibintu bitaziranyeho. Babiziranyeho. Ahubwo Kongo kwibaza kigiva ngo Rwanda rwarayiteye, Rwanda nyine rukora bihakana. Yo eyisinye n'u Rwanda guhagarika imirwano. Kandi zikirwana na M23. Kabone n'ubwo bavangirwa n'u Rwanda. Iba ihaye u Rwanda mu buryo bw'agateganyo bwa butaka rwafashe. Nta condition iruhaye ngo musubire inyuma mutuvire ku butaka nkuko yabivugaga mbere. Niyo mpamvu ibi bintu bizwi n'abantu babizi. Sibyo? Shabizi n'abantu babizi. Kongo niba izivuga iti turarubeshyera, ibya Kongo birakaze. Buriya Kongo nizo ngo turarubeshyera ntiturubeshyera. U Rwanda niba baziranye mu cyumba cy'ibiganiro muratubeshyera ntimutubeshyera. Urumva? Bino bihugu ibyo bidutangariza akenshi sibyo baba baganiriye. Ahubwo ubona ko bajya kurangiza ibiganiro bagaforomera ikintu bari bubwire societe ikacyumva. Kandi bakava bacyumvikanye ngo ntuzabirengeho. Nanjye sinzabirengeho, tuvuye hanga twumvikanye agahenge. Ijambo no gukuraho M23, gukuraho FDLR. Nibyo nyine wavugaga ngo dufata urugero nubwo kubibalansa bigoye. Niba u Rwanda rubabajwe na FDLR, Kongo ikababajwe na M23. Kuki habo plan de démantèlement yo gusenya FDLR? M23 ivuga ati what about M23 ko natwe ituzoze. Ubwo Kongo nta kintu izi yavaho ngaho ida complaints cyo ngicyo ngo ihaguruka mu biganiro igende nta kigezweho. Aho niho navugiraga ngo hari ibyo tuzamenya biri classified, tuzamenya nko mu myaka 10 iri imbere byabaye declassified. Ntabwo tugomba kwizera ama press release gute se, ntabwo nayizera genamo. David Marshal, reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu dushimira mwebwe mwese mwabanye natwe muri aka kanya. David Marshal, nawe ndagushimiye cyane. Nanjye nagushimiye n'abadukurikiyeho barereye hose. Tubasore bakore subscribe batarayikora, 120 twarabyujuje. Noneho target ni 130. Oya, nimukore target ndende. 150 nibura. Target ya vuba. Ku buryo 130 target wenda nko mu mezi 5. Oya dufite target yo kuri bonane iryitanu. Kuri bonane. Iryitanu tuba turifite. Mwabyumvise rero abatarakora subscribe mujyara hasi muyikore ndetse mukande akazogera ibiganiro nibiza mujye muhita mubibona. Ikindi mukoreshe ya mukore like kandi munatange ibitekerezo. Ese kuri wowe urumva gute? Abantu bumvise nabi, abantu baba barayongeremo ibindi. Abi Rwanda bati agahenge kumvika y'u Rwanda na Kongo, u Rwanda rutihoya ahubwo twumvikanye ku gahenge nibyo, ariko abagashyira mu bikorwa nabari ku kibuga cy'imirwano ntabwo ari twebwe. Aho ngaho namwe umwanya n'uwanyu. Marshal ati jewe ari je sinasinya guhagarika imirwano ntarimo ndwana, ikibuga ni icyanyu. Ako kanya ntabwo tujya tureba ngo dusibe ibitekerezo cyangwa tubikumire. Uwo mwanya n'uwanyu mujyare hasi mwandike uko namwe mubibona. Tuzi neza ko muri abasesenguzi. Ibiganiro byiza ku Museke TV naho utaha.